Whaingonga ABC. Malo lele, ladies and gentlemen, taitai lele motolu ki he polokalama koe ahoni. My name is Marian Kupu. I'll be your MC today. I'm not just MC, I'm a human MC today. I'm the ABC correspondent here in Tonga, and I welcome you all. Because this program, we would like to enforce our Tongan language, and I do apologize to our English-speaking attendants today, but we will make an effort to translate what needed to be translated. Ko ia o ko kole ke hufanga ngai whatap ko tape ko o sia whaki atu mei he pongpongi ni ke programa maho inga koe ahoni. Kai tuku ke kamata e tau polokalama koe a oi ahoni, o hangepe koe a mau mea ki ai e polokalama maho inga koe ahoni, kono whamanatua, whamamanlahi e aho koe a e kau whaiongongo, pe koe World Press Freedom Day. Ko au te tataki atu ai tau polokalama ke ahoni, ko kuingoa ko Marian Kupu, ko e tau taha whai whatongi au ai kau taha APC Australia, kai base i heni i Tongani. Ko ia he kai ke tau whaloloa, kai tuku pe mua ke kamata i tau polokalama, ko ia ko kole atu ai ki a whaiwhekau, Samonita Paongo, ko tokon pulea, ko ia ai kolis ko tupou, ke katahi o lava mai ke whahoko e tau lotu kamata. Maloa pito. Ko tau lotu, atua mafi, ko e talangongo lere ia o aho. Ko e whakahame apea me i tāniti. Ko loa lere, ko e ngahi mea wawalo ke ai ai tangata, mo e ngahi mea ukai ke makupusi he whangatangata o ko whakahame ai a Fiona. Ko e au mau fia ke whelo ngoaki i he whatongia, o e whiongo aki o e talatala noa, pea ku mau whakawhetai, ko e hui ko e mau kau whataha e whiawhini. Whamure mole, tāpu aki mai a e talanoa o e whiawhini, whiwahe aki, sio whaki a e hakotupu o e whonua, ko e mau whānau e, nau tolu tau kei e whatongia. Whatongia o e ave a ngongo o totonu, whatongia o e whiwahe aki e teknolosia, ka moe ngau e totonu aki, moe whaunga totonu hono ngau e aki. Ko e mau rotu ea moe mau hu, kau mai e te nau tolu hono katoa pe, o nau tataki, kau mai e te nau tolu hono katoa pe, ko nau whakapaanga, kau mai e te nau tolu hono katoa pe, ko nau pou, ke mau au sia hoa tā koe ni. Ko e mau rotu ea moe mau hu, mau kore katoa ngahi meani, wa fasiso Christ ka ko mau whakamo ui. Amen. Maloa pito whaiwhekau, paongo e tapuaki e polokalama koe ni. He kai ke tau te whaloloa ka te tau hoko atu ke tau polokalama. O hangi e pe koe polokalama koe au kumo i a mautol he tainimi. Koe lea talitali e whahoko atu ia e te isa takonisinga, koe pule ia a e kele a publication. Pea e hoko atu ai pe e tau polokalama. Tau ki fun fact jen whikau aki pia mo programa koe ahoni, Artificial Intelligence, IA, kau taha iloa koe ia i mamani koe Associated Press, fua whakaaunga i koe ia AI e wafe taha wha, na nau malawa na tolo wha o na wongongo, let me get my facts right, laka ake he wangi au he miniti e taha. Aia koe ngā hiwi mālohi ia, ai mea ngā ue ko e ni, ka koe taha pe e whanki fun fact ke tau wahe mo ia i he ahoni. Ka koe whangamali e koe ni, ko kole atu ka teisa ka taki, lava mai ke whahoko e tau lea tautali. Mālo teisa. Ko kole ke u whakamalo tai pe e ngahi tala whakatapu kakato, nai whakahoko aki e ngahi polokalama o e aho koe ni, ane uhu ia me he holo whamanatu o Queen Salote, mi loto Nuku'alofa. Kai a tā mo oku ke u whakahoko atu e whatongia
ko tuku mai kia te au e he kautaha o ngongo a Tonga, pe ko Media Association of Tonga, ke whakakakato atu I he hoa hoa tā koe ni. Ko ku hingoa hange kono whakawhiloa ki atu e tahine MC, ko te isa thokana singa, e tā wene te au e mawhiohi mo tahine MC te peke tonu e ne hanga puaki hoku whakaiku. Ka ko Kwa o ko toka ngai ki I ngā we anga tau taha ko kautaha Kelea Publication Limited, pea o whakamalumalu ai newspaper Kelea, pea mo le tio leo o Kelea e wha e mahi watahapo ni mā. Pea koe tuongai au ko kau ngā kau whakataha tuai, pea mo hoku ngāhi kau ngā ngau e he media I he polokalama koe ni. Kai ke ko whatongia, ai aku o mai ki whakahoko atu ai taurea talitari ki he hoatani. I'd like to acknowledge the presence of our prestigious guests this afternoon. I understand we're here together with Mr. Brad Cooper from the Focal Office of the United States in Tonga. I'm not sure, but I'll go ahead and acknowledge the Office of the High Commissioner of Australia and His Excellency Mr. Brett Batley, the Office of the High Commission of New Zealand to Tonga, Mr. Matthew Howell, the Office of the Embassy of the People's Republic of China, His Excellency Mr. Liu Weimin, and the Office of the Embassy of the people of Japan in Tonga, His Excellency Mr. Inagaki Hisao. And on behalf of the Media Association of Tonga, we warmly welcome you all to this little lunch panel discussion. We know you're very, very busy people and it's Friday, so your presence here with us is, and not to mention your ongoing assistance to our individual media organizations and MET in general are deeply appreciated. And as we once again gather here to mark yet another World Press Freedom Day, I will not go into the details of the program. There'll be the MC's job, but we welcome you and we appreciate your presence here this afternoon. He kai te whakaloloa koe talitali leleia ko toa ki mautolu I he whiawhini ki he polokalama koe ni. Aia koe o ku hounga hao mou lava mai, mahino koe whiawhalai tēni, pia kulahi ngahi mou moua ka ku mahu inga ke te mautolu ho mou whakamahu ingai ai media, pia mohono mahu inga koe niki he whanua. O ku whiawhamanat pe whoki koe media o ku wha ho tau ngahi sino pure I he whanua. O gea e whakatahatoko ni koe kabineti, pia mo e wharearea, whamauanga, pia nima ake media. Ta tau pei tongan mo whanua pe, pia o ku mahu inga ki tau whatoanga, I ko hae uhinga o wawe ma o e pe kakai o ripoti, ai ngahi mea koe ke nau whia maari e ai ki he media. He kuanga he media, tuku atu e ngahi whekumi, pia nau whakahoko atu ki he kakai whanua, pia kuanga lewa he kakai whanua sivi a ke anga whakahoko whatongia kautaki I he whanua. Aia koe mahu inga ia o media I tongani. Pea moha whanua pe. Kai ke, koe anga ia e talitari lea talitari ko toa ki mautolu I he whiawhini, tau kau whakataha. Pea moe ngahi vahe whakakaukau, pea moe ngahi whakaukau lelei mo tau kei e o mai e tau kau pe nolo o e whiawhini. I he kaweinga kone tau ni, reporting in the brave new world, the impact of artificial intelligence on press freedom and media. Peko hono whakalea whakatonga, tu whaki o ngongo I hakuonga mohu pole. Aia koe uesia kovi e ilo fo o whao peko artificial intelligence e tau ataina o ngongo mo ngā wefka media. Koe ki I rea talitari ia o e whiawhini, malo ka hoko te tau polokalama o whātu. Malo
Malo pito e te isa katak mo te paspasima te isa. Ko hinga pe ko e tau popo ia ke tau polo kalama ko no whakahoko. Ko hinga whaki ko e aho ni o iloa ia ko e aho ko polo kalama ko e ni ko polo kalama ma o mea toko ni ho ata mo ngā ue pe ko working lunch. Ko ia e kole ni ki he DJ ke tamai ai hawhoi whasi ka e o mai ko ia aha o mo mea toko ni pe a taim ta tau pe te teo mai e tau kau pe nolo ke nau ke toki a whakahoko mai ia e toko taha koe une tataki koe ia e pe nolo koe ia o i aho ni ki he lolo tonga ni. Aia koe hoko atu ia ki motol koe tau polo anga e tau polo kalama i he aho ni ko atai pe tai lele ka ki motol whamalot ka ki motol ko whatonga i ai ni ihi i he ngahi kupkekehe i he society o ke ngata pe ai ngahi kau ngā mea me muli ka pe he whuki ngahi potungawe ka pula ngai tongani ko kau NGO ko kau whafonga me he ta whaakio sipoti ka e pehe whoki ki he ngahi business tau taha tai lele motol e kau taha o ngongo kaya atonga. Malo DJ. Ke he mo lolo tonga mea mai foki ki e polo kalama ko ia o e hauani ka ko e penolo e ni aia ko e penolo ko ni ko e ahoni ko e ahawhara pule anga ia o e tokanga kina ngai mea ko tau te e te utaki interneti i he taim tatau ka pongpongi ko e aho tokonaki aho tolu ia o me o kuhoko tonu ai ai aho whawha pule anga e tau ataina ko ia ai media o i kai ngata i tongani ka i e wheitu o ke pe o mamani pea o ko whalere whakataha ia i he ahoni me polo kalama ko ia ai kautaha tweet ko e kautaha ia ko e ai kakai whewhine i tongani o kunau matao tau i he IT pe ko e ngahi whetu utaki ko ia mga mea ngā ue whakompiuta. Pea ko wika ne mahu inga ai mea ko ia o ko iai lewa ai tokanga ke whaihono talaki ko e hane e tuunga tau ataina ko ia ai o ngongo. I he ene whengau e aki pea moi mea ngā ue wha interneti tau te whito whoki ki he AI. Ko e AI whoki ko e artificial intelligence aia ko hono toi whau ia o e ngahi o ngongo mo tu whaki whakamatala o tuku atu o ku hanga pe nau tolu koe matao tau e whetu taki kompiuta o ui pe ko e tu whaki i he misini. Aia o ku whae ne tokoni ka te tau tolu hono kotoa. Aia ko ia i makatuunga e tau hiheni o ku whae estate ule anga, whalealea, whamauanga, wha ake ka whaiongongo, pea e nima ake social media, pea mo AI i he hokhoka koe ni. O ata pe whakamalo whoki ki e nau tolu, na nau whapaanga, polo kāma koe ni, aia o ku kau ke ai twist, a selu kau waka, kai pehe whoki ai pekmis, ku nau tolo, ku nau tokoni, whakapaanga ko ia ki hono whahoka polo kalama, whamanatua, whamamanlahi a tau ataina, whaiongongo i mamani. Ko Latu talita ke whakataki o lava mai ki moani ke whakahoko-hoko, ai mo whakahoko atu a ki nau tolko ia o ki nau kau mai ki he polo kalama. Malo.
koe penolo koe o ahoni koe mau mea tokoni ho ata. Pea ko osi tufa to mo mea tokoni ko hige mo whama malohi lolo tonga koe whahokat koe e talatala noa koe ai penolo. Pea ka paulewa e iai ha o whehui o ka hiri ai penolo koe maika koe whahoha a mea a Marianne na ne whakatau kei atu ko le atu ke ngawe aki ai maika koe ia. Ka i whenga maali koe ni whamole mole nei whaipe whenga ke omi me a ngā au e whakatonu lea ka nei ke mau mai te mau whenga pe ke mau ngawe aki whakatau osi ai lea whakatau ngā mo e lea whapiritania ko hiko tau kai ngā muri koea o kui heni. So thank you Marianne for starting off our program. We do apologize we did try to get the interpretation equipment so we'll try and use both languages because we are about inclusion. So today, awesome. It is a working lunch, so we thought the very least we need to do is feed you as you're making time to join us today. So as Marianne shared, today's panel is to mark World Press Freedom Day. It falls on the 3rd of May, which is tomorrow, Saturday. So we figured we would hold it today in partnership with the Tonga Women in ICT, with the ICT Expo, given that the theme this year is focused on AI. Hangepe koe ngahi whatala noa koe ka mata mai koe por kalama ahoni. E tala noa pe nolo I he ka venga o omi ke whamanatua aki a whama manlahi koe e tau ataina ai mitia mo whai o ngongo. Aia te tau wakai ai ki ngai tawhaaki kehe kehe. Me ngai tawhaaki ke o ku whai whatongi ai kau pe nolo e ahoni. Te whawhelo ake ki nau tolu I o to o matau. Koe whawhonga me ofise a te enseñale tupo vai Nicolo. Cecilia Fahiua, pe me he ofisi he malumalu koe ai pot ngawe mnau tokanga I kina e maanga whamatala. Ai ok nau tokanga e ngahi whakatamaki pe wesia o kuhoko wha kompiuta pe wha teknolosia pe koe Tonga Cert. I kai sola hataha ke ok tohema, selu kau waka, Palestinian ai kau taha koe e kakai whiwhine ICT pe koe Twict. Pe kei ke sola hataha I maman fulipe ki he whai o ngongo koe ni ko siausi la waka. So just brief introductions to our panelists today. Tupo vai Nicolo from the Attorney General's Office, who is a cybersecurity expert in her own right. Cecilia Fahiua from Tonga Cert. To my left, Selu Kawaka from Twict, and George Lavaka, who is a veteran broadcasting radio journalist. So we do thank them for availing our time. And I will continue now with our program. So as we've mentioned, this year is focused on the impacts of AI on press freedom and media. So the panelists will share their experiences and expertise. If you do have a question at the very end, we ask that you please use the microphone that the MC has been using. Please do have questions, and we will save them all for later. Please do enjoy your lunch. This is the time for it. But we will start off with Siaus Lavaka. So as you're aware, Siaus Lavaka has been a journalist probably for longer than some of you have been alive. So he knows a lot of stuff. Tau kei apito a Siaus Lavaka I he tawhaka koe whai o ngongo mo ilo mea kehe. Ai koe kawinga ne omi ke tau wakai ki ngai we sia o ilo fo o koe ni a AI I he tau ataina mitia pia mo whai o ngongo. Koe o kolhen ke Siausi ke vahe mai mua pe koe haianga ho o wakai. I ngai ahoni pe ange koe lea koe na e whakahoko he tokoni tala whikaulahi koe ne uhu. Koe konga ne lea na e whauia e AI. Na ne hanga pe o vahe mai na ne hanga o whakahu o kore ke whauha konga o ne lea. Then hangalewa vahe mai ke tātou. So the Acting High Commissioner from Australia's speech this morning, she actually disclosed that some of her speech was created by AI, which is very interesting. So Siausi will share some of the experience as an active radio broadcasting journalist as to the impacts of it on press freedom and the media. Malo. Thank you, Talita. Good afternoon, everybody. Lunch enough for you guys? There's more in there, courtesy of mates. Artificial intelligence, very important, very impressive term. How do I like it? I don't, because I haven't used it yet. And if this morning's speech was as an example, I'm still trying to understand what it was generated. But what you have to remember, the simple definition of artificial intelligence is an engine that is fed by a human being the information, it digests it and bring it out as it thinks. Remember, it doesn't feel. It only digests the information given in. Coming into the media now, right now, throughout the world, they are holding similar things in here.
And in New York, there are 3 separate occasions in there remembering Freedom Day. The main theme, what are the perils and what are the positive effects of the impact of artificial information intelligence on journalism. In Thailand and Indonesia, they are twisting the theme but still on the use of artificial intelligence. There's small newsrooms in there and their only survival is to use AI. To me, as a journalist, and I've seen some of my mates in there, we've been in the field for so long. Hi, Bessie. There's space for Norton there, and Mary Lynn. And they are in there. So that is the topic for today. There are Tongans listening in on radio and as well as the live stream. So I'll just touch it in Tongan very quickly. This is Tongan by a Tongan, not an AI. Kaya ako niyo katonga I mamalahi abita dami nga fono ke kabinga tatau tawa magoya ke mamani fere hono pore ko ha ai wesia o fai o ngongo he ngawe aki ai ilo fa fo o koeni ko AI because artificial intelligence kono fatonga I lo kanga selo fatonton mai au ai ngawe ko ni pe guilo ko AI ko ha misini o ku fa o gai angai fa masala he tangata ngawe aki a hono uto hu fa ngai fa tapu pe do hanga lewa misini ko ya o bilohi ka te ma o ta ke ko fa masala na o sfra hukia pe utonu pe ku hala anga lewa misini ko fa masala do pe ka foi ka venga ange ko freedom day ta mini kamati ke aluifo o website ita min be ko ya ang ago ke ga ngakumi ang me ko ya ta min o malu ke ka tara la ta ni mai mama ni ta min na o mai ta to ton be ka ke hu ai kana fo ka ko na dol ma au ang e la me ko ya ni nai na e fa he ton ta ka wa se dia ne le ang ko nga ne le na e fa wange e AI ko ke fo ka ita min be na mo ni ba ne le a pe kai kaya ko me ai ako mau fatunga ya ka ko tunga ko mama ni tamin ai tu wa fi ia Indonesia pebe ki Thailand ni tamin o ku fere e pangi ka ta ngongo iki no fenga abito ke na mo ui pa na wala ki AI o kamata ngawe aki inu yo ake tamin ni ka fatala la tolu no lo tong fatala mo na dole tamin ko ka venga una ngau mai ko ha ai fainga mari ko ha ai watu tamaki hono ngawe ake AI. Te tau luka hoko ai tukai tuange wa mahepe mo e kautama koe. Malopito. Malopito siao si kapate tau hoka te peka ka selu ke whatanoa mai foki te eki ke peke ke fungawe aki ai AI. Ka ku nofo heni ai tō tak tau kei au pito e ta whaaki ko ia ko ilo ka pae vai vai a selu ia I he polo kalamani ke ngai nau mo mea ngawe e ai ni ngawe aki e te tau ilo mea fo o he ko toko lahi ki tau tau te ke tau alasi pe ko tau pehe pe ko funky nau pe ko website ni I tau osio ki ai ka ko ke pehe ke ngawe aki e tau ngawe whaka aho I he anga ho o wakai selu pe mo e whakoko whatongia ko o ke whai I he tweaked pe mo ka venga ko ki he tau pe no loko e hana e anga ho o wakai me ta whaaki koe ni ai ICT ke tau taina koe ma anga whamatala ko hiko to e lahi koe ai whakalakalaka e AI. Baloa pito, Talita. Firstly, I can't believe George hasn't used AI with the way he was explaining AI was spot on. So I think he's already tested it. He wasn't so sure that that is AI. But I'll start off with English. I think AI is already here in Tonga, and we are already using it. The important thing is how are we using it? Just as George has mentioned, if you are using AI, the better you put your information that you want out of it to come out, the more better your information will come out for you. If you just type into a AI engine, for example, ChatGPT, firstly, sorry,
Who has ChatGPT on their phone already? Hands up, please. Okay, not bad. So if you put what is Tonga women in ICT on ChatGPT, just that sentence, it will come out with so many pointers of what TWIC is doing, just generally. But if you know a little bit about Tonga women in ICT and then you put it into the ChatGPT and say, it started when, what are they actually doing and all that, the information comes more clear, more specific and into what you want. And so I will just share on advantages that I use AI for. I could do 3 reports today using AI helping me. So it makes me productive. But it also makes me lazy. Sometimes I wouldn't go back to reference. I would put all my trust and faith, okay, AI is doing it for me. So it does make me lazy. But you need to get your facts right. You need to do extra research. So for our generation, we used library books to go and research. Today, there's the internet and ChatGPT and all these AIs. And they don't just do information sharing, they also do images. You can tell AI to create you an image that you want and it will display you that image. You can tell AI to put in a voice, get out a voice out of it. So you would chat in the word, type in the word and say, hey, can you output me a woman voice reading this? And it will do it for you. So the things that ChatGPT and AI can do is very big. But the important thing is you need to be on top of it. You need to know what are you using. You need to know the damages. You need to, it's just like social media, Talita. You need to learn to use social media to benefit others and yourself and not just to damage others. Tatau be mo AI. Ko habe ay tau mo ak te ngawe aki kapag te fie ngawe aki ki ngahi tau mo alele ki ate kita oklele. So I was in a school and the questions that came from the students was, how can I, the question was, how can my teacher know that I'm using AI for my projects? And so the best thing is teachers know how their students write. Some of the words that come out of AI are very technical English terms that the teacher will say, oh, my student doesn't know how to spell this word properly, but it's so perfect English. Yeah? So that's how natural teachers tell that their students are using AI. So students have to be smart themselves if they are using AI. So I think that's another thing that I'm sharing on. But coming back to media, freedom of media, I think they are the best researchers ever. And so if they are using AI, they would go and double check what AI is giving them. So yeah, I think that's what I will share for now, Talita, and then and then Talita is saying to Whakatongai, I'm also going to say this. So when my Tongan is very poor, and I would use AI, and then one time I tested it. Please put this paragraph in Tongan. And the AI that came out of that, the result was very poor, just like my own Tongan. And so I had to go back to friends that I know, please translate this for me. So it's not perfect. It won't do everything for you, like translations. So ko whakatonga, ko AI, ko si heni, os ngawe ake whanau ako, upeki he kakailalahi. Ko e taumua, ko e ha, ai whonga ke ngawe aki, ke ilo. Ko e whemau ke ilo ange, ki hono ngawe aki, ai AI, ke poto, ke oate ke tō mui. Maha ko i uingaia Talita, ke tō whatonga, i whalele e whamatala ko no whai. Ko e koia, maha koia petali. Malo pito selo ko tu mahino o pito peho o vahe. Hangi ko ho whakatau kei, pia mo ngahi ahi ko whaho ko he tuik ke ngata pe ngai ako anga, ka ko ngahi kulupu ngā ue,
ko AI ko hange pe hanga hinga nau pa me ngawe o lele pe me ngawe ia te ia pe ko ki tau tolpe ke whakapoto I hono ngawe aki. Ka pau te tau hokaten kia tupou ka taki. Ko e whako whatongia whaka tupou I he office koe ne aten seniale o ki ta whaake koe malu hono ngawe aki ai ngahi nau me whamatala koe I he interneti. Ko kole pen kia tupou ke whai mai mua ha vai o wainai ha lao o sei ha lao ki AI pe ka ikai koe hanai tukunga o ke ai ngawe ko whahoko I tongani ki ta whaaki ko ia ko hi koe mahino ko alpe taimi ke toi whakalaka ange. He deongo no ngahi wesia o kwai pe no ngahi lele. So Tupou, being a lawyer at the Attorney General's office and overseeing cybersecurity, we're asking her for her thoughts if there's any AI legislations here in Tonga, and if not, what work is being done to regulate that space. Okay, thank you very much, Talita. I will try and translate my answer after this, if I remember what I said in English. So in a nutshell, no, there is no legislation directed at AI, but we do have legislation that we try and create legislation that is technologically neutral, so it doesn't address the technological development itself, so that it can withstand the test of the developments that come. So for example, we can actually use the current Computer Crimes Act of Tonga that was created in 2003 to prosecute individuals who commit crimes using AI. So that's what we mean by the legislation or the law needing to be technologically neutral and withstand time. But there are some amendments that we need to make to that legislation, and there's a draft bill that's been in place, and it's been placed before the government, and hopefully this year it will be passed. And I hope the Legislative Assembly is listening. I hope you pass that, because there will be one day when the technological advancements, there will be a gap in the law, and we can't. And a criminal will commit a crime that is not, a person will commit an act which is actually not a crime in Tonga, but it is a crime in other countries. So that's answering that. What was the other question? Yeah, that's it? Okay. Aya kono tari no pe o wikai ki aha lao ia whate whito ki he AI. Ka ukiai ai lao lolo Tonga nai whau I he wafe mātolu. Wafe mātolu pe wafe māono ka taki. O kui koe lao ki hono lao whikoakpa mo e ngahia o whahoko aki ai kompiuta. Ai ka poke whatonga I koe lea koe ku ngawe aki, koe whiri hingoa koe e lao koe, au ngawe aki e lea koe kompiuta. Mau mo whatonga I koe whiri lea koe ia o ku outdated, au koe ki tau tue ngawe aki tau tue computer he tai mini. We use ICT, we use technology now. Ka neongo e ne motua, na mau whao e whiri lao koe ia, kene lava o matuaki ai ngahi whakalakalaka koe ne teknolosia. Ke neongo ai whakalakalaka e teknolosia I he tauni. Ngā o mea ke wafe wanima o ku humaya AI. E ke lava pe ia o lau I he lau, patatau ke lau koe ne Computer Crimes Act, e lau koe ni ki ono whahoko ahia I he ngawe ake kompiuta. E ke lau pe ia koe whirihia. Neongo na ne ngawe aki ai technology na createa I he kuongani. O kia ngai elemenitia o hia, o ku, let's just say they remain traditional. Yeah. Ka pawe e Moimoi te e whehui koe ni tupou ko hui koe ni ko ke osi whamala ala mai te ki ai halao ki AI. Ka osi I tongani AI o nge whata noa selu. Ka palewa tau pe he e hanga e tongataha whai o ngongo ia. Whiu whenga tia ki he potu ngau e koe ngahi ngau e lalahi. Ke o me whamatala ki ne fōi o ngongo. Ko hui ka ikai e whakapalataha ne fōi o ngongo. O se mao ne whaike eke me he tongataha mamahi. Ko whi mao lewan ke o me ne whamooni me potu ngau e. Kai koe ke mau pa ni hanga le vaia
ko e tō tā whai o ngongo televisione. Hanga le waia o kore ke AI, ke wha o mai whamatala ke pehe pe ko hawhafofonga me pot ngāu ko ngai ngāu lalahi. O guiai nai ha ngāhi nau i he lao, ko hi e haa tō taha ko ia o whakawhihu i peneanga whewhe, ko i ko ia nia ngok tau wakai atu ko tō taha tonu penia, he anga koe tau wakai he ko hina e lawa he tō taha whai o ngongoia o whaoaki ke AI ke whao mai ko tō taha ko ini ko tangata tau whiha, whakawhotunga, o hange mai pea ko ia pea o kulea mai. So the scenario is a reporter, a television reporter, had a story that included the Ministry of Infrastructure. He had one side of the story and could not for the life of him get anyone to comment from the ministry. So then this reporter went to AI and asked it to create this person and create this report so that his report was full and then put it out. Because we have no laws, how will that said person from the Ministry of Infrastructure then make a case? Because as we can see, it's the person, even though they're making claims it's AI. So what mechanisms are in place to help this person or anyone else that will experience something similar? I think it depends on what exactly the statement said. Are you talking about like a deep fake kind of video, right? Yeah, a deep fake. So it depends on what that person says in that video and whether it amounts to something that was harmful content that could harm that person, or whether it's something that would affect that person's reputation. We could go back to prosecuting under the Electronic Communications Abuse Offences Act or prosecuting under the Defamation Act. There's also a civil avenue under the Defamation Act. If he feels his reputation has been affected, then he can file a civil complaint in the courts. That's what I can think of off the top of my head. There might be something in the Criminal Offences Act, a traditional crime there on identity theft or like fraud, or it's technically like fraud. You're like taking someone else's identity and like displaying it as, portraying it as them, but it's actually not them. And you're defrauding the public, making them think that this is actually this person saying it. So yeah, we would look at the traditional offenses and how, and whether it could fit into, whether the scenario could fit into, what we currently have. So that's what we have so far, the current laws, and we just have to work with that until our new laws and amendments come into place. Let me just get my thoughts around. I'm translating this into Tongan. Iyo ai te mau ngawe aki pe ko tuko fe scenario na mai ko e tanita e lava pe o etipenia he formatala ko na fa hoko ko e to taha patatau ke video ko ia ka pau o ku ne whakaha mai ha fa hinga formatala whakamamahi pe ko fa hinga formatala o ne wesia ai o ngongo e to taha ko ia te mau wakai lewa ke ngai lao koe o Tonga I Tongani ke whenga ki whakailo I tō taha koe ia. Aia koku, just off the top of my head, ko whakau koe he taimini e lava pe, you need to go and check this properly, e lava pe o wakai I ke whakailo aki ai lao koe ki ono whakamamahi aki ai kakai, ngawe aki e mitia whasosiale, pe koe lao koe ni o e lau I kovi ko hataha, Defamation Act. Ko e tō taha ko ia e lava pe o te whakahoko hane whakailo CV re. Ai tō taha whai o ngongo. Ke eke ha totongi. Ke mau I koe ne whai o ngongo. Pea moe lau koe ni o ngahi hia koe Tongani. Mahalo pe e lava o whakailo I he I hono kāka I hatoko taha. Ko ia pe, Salote, talita. Cecilia, koe ngāo whoki ai Tonga search
o e malmal pe ko pule anga e tau pepe o ku fikai nga ake o pito pe mo e pa ko fatongia ko ni office atensiale e anga ko ho vakai ka taki ko hui ko ngai we sia ko AI ki he tufaki pe mo anga whakamatala ko hanai ha hangahi ngau e whahoko mo office e anga vakai ki he tawhaaki ko ni. Malo Talita. Malo Talita. Kore pe ke hufanga he ngai whatapu o sono hawhaki. Kai atange pe momo au ke utali ai wheho i ko tuku mai ke o wahe at mo ki mo tolu i he hoa tāko e ni. He kai ke o te o tale pe anga wakai Talita. Kono mo ni ko e anga wakai ko e ni ki he AI me ta whakawhawhai o ngongo. Te o pehe pe o ku whawhie mali e pe. He kono mo ni o ku tokoni lahi au pito AI ia kia ki tau toro no kotoa. Pa te utali pe whee kone o whakate whito pe i he taimi o ku maua e whakamatala, taimi o ku tānaki ai, pa taimi da tau pe mono tu whake at ko ia e whakamatala ki o tau kakai. Ko AI o ku tokoni lahi au pito hanga o ku whakalea ane nai, o ku lelei au pito, taimi da tau o ka whakataha pe ono ngahi ola lelei ko e ni, pe mono ngahi ola kovi. Mukataki pe, te unga aki pe ai lea whatonga, kai toki hanga he toko lahi o toko ngā ke lea whapalangi, te ulahi lahi pe ke lea whatonga ke te mahino ange. Ko e te ulawe pe ko ngā koe ni ke ngahi ola lelei, mo ngahi nunu a kovi o AI, he kai ke ulawe ke kakato ko konga pe. E kono mo ni e apply ko toa pe, ai ngahi wesia koe ni pe ko ngahi nunu a kovi ko ni, mo ngahi ola lelei kon, ke ka ngahi mala e kehe, i kai koe mitia ata pe. Hanga kulawe ane nai o kutoko ni lahi a AI. Koe whaingo fua ange, mo whakawhainga maali e ange, e tau access koe ki ngai whamatala o kutuku mai i ngahi whakalaka whakateknolosia koe ni. Koe toi lahi ange e hano whakatukulake ki tau tolu, ke tau tafoki o tipeni mo whalala ange ki ngai whakalaka whakateknolosia koe ni. Si lewa beheni ke tau toi whakahoko tau tolu ha research, ha toi whekumi, ke toi mauange ngai tari o kutotonu, ngai whakamatala o kutotonu. Koe ai ko pehe kono moni o ku whakawhie maali e pe. Ka ke tunga taimini o tokon lahi ai polkalama koe ni ki he tau ako, ke tau ngāwe, ke tau ngahi whiema o whawhoi tuitui ko tau pe whakaaho. Ka kono nunu a kovi pe kone accessible ange pe kone whakawhainga maali e ange koe ai tau access ke interneti AI whaingofu ange tau toi mau e ngai whamatala pe a wawe ko toi lahi ange hao nunu a kovi. O ku kau pe ki he ni ka taki pe a moe mo te whaaki o si au pito ilo whakateknolosia. Si au pito ilo ke ta whaaki whaka ai ei pe a pako pehe kakai toko lahi a ko ngai tari to tonu pe uma interneti mo ka taki whamore mole. Not everything you see up online is accurate. O ngai whamatala lahi ai online o i kai ke to tonu. Ai ko mena hange pe ko lawe ku kau ngā pe nolo ane nai o sai pe ke te tapo check the fact, do a research, why not? Ai ko pehe ai ko e o whakawhia maali e au pito kaku, o whakawhia maali e pe kataki. Ai o hinga pe pehe whakawhia maali e he o kai hono ngahi lelei, to koni lahi ka ki tau tolu. Pa i taim ta tau pe o kai mono ngahi nunu a kovi. Maha te ungata pehe tarita kataki a toko patanai. Alo? Malovito Sesi, so in a nutshell, basically she was sharing about the advantages and disadvantages of AI, but basically saying that as with all things, you have to use it responsibly. And here in Tonga, AI is still very much new to a whole lot of us. Even office workers, we're still learning of its benefits, we're still learning of its capabilities, but obviously it's a robust system that's still ongoing and evolutionary, so education is a very important aspect of it. Kapag te tau whoken kia siao si kataki. Na ke whatano whakate nai na ke pehe ku si ho ngawe ake AI, pe o te eki peke ke alasia AI. Kakapai awe e tau whakau he guai whoke ngahi ako anga. Ko TNU, ko tui na wawente pe ko siai i he TTI, ai ako ke ta whaki koe media me whawhai a ngongo. Ka pau koe angai hawakai he taimini koe ke fuulahi ai ngahi wesia koe hoko ki he tānaki pia mo tu whakawhamatala. Ka he anga hawakai ke he kahau. Ko hiko nau tolok na wako ke ta whake whai ngongo pe te nau humai ke mala e whai ngongo. Ko he hanai hangahi wesia i he anga ho wakai. So despite George being semi-anti-AI, the question is asking
how he sees this in the future for media, for press freedom in media, as we do have some media and journalism students in the room. Salsi? Thank you, Dalita, for the question. It is very funny you are asking that because I used to teach in the School of Journalism in there. And what I found was plagiarism, which is exactly what they're doing now, using AI. And I can easily find it because I know the students, I know the style of writing, and everything. You come across the introduction and all that, and then suddenly, all this spiel of everything like a professor, and it was a professor's speech. But that is the danger of using AI, is because we have a code of ethics. And the code of ethics demand that you do your research and do it straight. Report the facts and nothing but the facts. In that way, you may be the same as the AI, because you take your feelings out of your report, if you are a real journalist. Unless you want to add some color, and it will change the story altogether. But to me, it is one of the waves that we can't escape. So we have to adapt in whatever way to use it wisely and use it legally and factually. Ai ko whi ko ngawe ko ia ai ke whanawa ko na te whaipatongi a pia ko niki mua pa te kalaki university o no ko e ka whai ngongo pa ko taha ngai mea ko ai ko te alo whai te whakatotoro ke o te assignment ni ka o wari ko o mai assignment ni ko mea whapaparangi ko nukui ko plagiarism ko ngawe e tamakehe ko nga ko toka kato mai pe te kalama pe o maki fo se te se ua ka ko toka whapakafi whaia o kai haai o plagiarism me whapaparangi pe wai ke tari mea ko ia. Ko konga taha koe kuno ngawe a ki kono popo i o wai ai code of ethics, wai e whika a tō tawhai o ngongo. Ko pau ki alwhai o whatotoro komi i e whonga totonu o whai a ki o ngongo ia pa koe o mai e mea mo ni mea ko toa pe o te o mai a me mita tāwai a o whai ngongo totonu pe he pe moe whamatala ko mai he AI. It seems not to have feelings. Ange ko kai ka haongo ho ripoti. Ko foi mo ni pe ko hanga o mai. Kapag iwhatatawa pe kapag alga whamawanga, ko mea pe koe urea mai age whamau koe pe ngofo ke ripoti. Ka koe ngai whihala ke taimini ngai tawhak pe he. Ka koe sio koe ia koe kaupea koe no hu mai o ilofo o koe ne teknolosia o artificial intelligence he ke tau lawa hola me ai. Koe whaka amu tau ngawe whapapoto aki pe ngawe aki ho e whika koe ia koe whai ngongo ki ngawe lere aki. Ka pai e moimoi atu pe selu ai te hui tatau, ko hi koe wakai koe ke kaha u koe AI koe i Tonga ni. Ko slahe whatala noa ki ai moi ke isi pea ilo ho tau kakai ke ta whaaki koe ni. Ko hanai ha o nai pe ko ha o whatokanga i he ta whaaki koe ni ko hi koe mahino. He kei pe ke mamahe AI ia, ko ngai ilo fo ofa teknolosia koe ni, o pau ke tau wako ke tau kei ai, ko hui ke tau ilo hange koe whatau kei a sesi, ki hono ngahi o la lelei, hono ngahi o la kovi. Maloa pito Talita, ko tui koe tuhoe ki he ke kahau, ke tau alu taimi, ko hae whakalaka, pe mahu inga, ke tau ilo no lelei mono kovi. Koe hae lelei kia te kita mai ni ike he pa te malanga e ni ike he, koe whaunga en hono ngawe aki, oa te ke pehe, ka ke whai pehe, pe whahinohino ange, hono ngawe aki. Aia koe Tonga Women in ICT, mau whai e ako koe ni e Talita, mau whakaivia mo toko ni, hatahape o whie ilo ange ki hono ngawe aki ai AI, o mau whahoko whanki ako koe ni ke toi ilo ange a kakai ki hono ngawe aki AI. Hangepe koe lawe koe ki mua,
koe AI he taimino kune whakawhaingo i ngawe. Hange pe koe ngawe kau whaiangongo, pe ko hataha pe ka pau ke whapiko koe pe ngawe ek pe AI. He kai ke mao koe ha ngongo lelei pe mo oni au pito pe tonu. Koe ngongo ia koe ngongo ia ai artificial intelligence na ke whakahu ha uia koe engine answer. Pea ko tuia wea fe bau pe ke ha u koe ak whalakalaka pe alu koe he taimini ko os i henia AI lahi au pito ukia i mea koe Grammarly tokon mai ka tau tolu whatontono e tau kalama koe whai tau whautohi koe chat GPT uia i mea koe Canva o ne hanga whakalelei e te ati taim ko te ngawe ake ngahi la i misi mo e whakamatala koe Canva ia ai koe AI lahi au pito ka e whemau ke tau ilon ki ai pea kulava ke whai ako koe nihe AI. So translating that short, AI is here. We need to be on top of it. We need to learn, and we need to share to others. Teach others that are not aware of it, how to use it, what's the impacts, what's the good. The more we talk about it, the more people are aware of it because people are scared of it without even testing it. But it's good to know. It's good to understand it. And yeah, I think that's my translation. Thank you. Ka pau o atpe whehui tatau koe ake te moa tupo pe mo seslia koe Moimoi at pe ai whehui koe he keke tau nof pe tau tānoa ki he ahoni, ki lolotongani. O pau ke tau wakai loa, he koe taimlahi foki te tau toka haka ke pe i he hoko hafu kovi lahi ange, kana o si ai pe whainga maalie i he taimi, pe mo ngahi nau o ku omi ke whakaivia ki tau tolu mo tau kakai, ko hui ke tau mateu toka teu te lia na hoko mai a mui ange. Ka pau pe whahoko mai ko hui ko ngawe ko ia ai potu ngawe o nau tokanga kina ngai whatamaki i ta whaka teknolosia, pe mo whakompiuta, pe heke ofisi koe atenseniale, koe hanai a ngahi ngawe i hoko atu, ko hui ko mau inga malu i ho tau kakai, ki he ilo fo o koe ni pe mo whatau ki whi mau ke whahoko mak nau tol ke nau tui mateu te wange. So again, it's the same question. It may not be a problem now, but we do need to prepare for it when it gets worse. So with Tonga CERT and AGO's work, what are the next steps forward so that we are more cyber secure and that our people are more informed? Malo Talita. Malo aupito, kole pe ke utalia te feo iko ni kau ne feo I mama faya ki au e tarita ka te finga pe le taha ke utali lu aki pe ka pau whakamalohia ai wa ngā aue ai wa whenga aki ai ngai kupu whekau aki tau te whito ki he ngahi wa ngā aue tonu o ku nau whahoko whatongia whakawhilawa I tonu pe me ka winga e ahoni ka whakaivia ia e tokon lahia ke kau whaiangongo he nau whatongia ki he whonua te tui ki lawe lolota pe ki heni a moi kau hoka te poini whainga taa whaka te taripe whika wā pe kou pehe ka pau whotu oha tutuni ngā ue pe koha policy ke ni hanga o tataki mo whakamahino ki he ngawe anga ko ia pe koe kakai ai taimi to tonu ke toki ngawe aki ai ngahi whakateknolosia whakalakalaka whakateknolosia ko e ni e lava pe ke toku wahe polisi ko ni o ka pau e whakotu me he polisi pe ko tutun ngawe ko ni ki he lao pe whakotu halao ke ne whakahoko pe ko whakamalohia ai ngawe ko e ni hono ngai ake ngahi whakalakalaka whakateknolosia ko e ni hono hoko poini hono tolu lewa ko pehe kalava hoko a ngahi wāwhinga aki ko e ni pe whakahoko lewa develop ngahi yako ngahi training awareness ko e ni whakahoko ia ki he ngahi siasi ngahi community ngahi yako o I kai ngata pe I Tongatapu ni ka whakahoko ke ngahi otumotu ke toi iloanga kakai ki he ngahi elemeni te o AI tau pepe tau tō koe malai ko ni AI it's a broad field it's a broad koe foi polo kala malahia o ke leke tau ilo ki ai tau toru I Tongani ai koe anga wakai atu whakalukufua so far ki Tongani o ku fu uto mui au pito a Tongani ke ilo ki ngā elemeni te o AI in comparison to most of the developed countries worldwide. So koe pēa koe poinia o ngai poinia ko pehe o ku
ka pau e whakahoko ni loto he pureanga e toko ni lahia ke whakasisi e ahano tu whake ngai o ngongo hala. Kau poin whamuimui lewa te ki koneke poin whamuimui ke poin oro aki. Ka whakaivia ke toe whakamalo hengo whakakau ai le o e kau whai o ngongo. Ka toe wāhowhianga e kau whai o ngongo mo ngai pot ngawe pureanga e toko ni lahia. Why I'm saying this o hinga media people do influence the public. Tau pehepe, ko toko tā whai o ngongo, pe ko toko tā communications officer, o tu waha aia he pureanga mo e kakai. The people had the right to know what's going on inside I he organisation pe I loto I he pureanga. Ai ko mea ko uha e kai poini ko ni, o I ngā ke sisi I attorney kakai, o nana tō whalala ki ngahi whamatala ko tuku mai koe me ngahi whakalaka whakateknolosia ka tuku ke hau tonu mei he potu ngawe tonu ka oe mauhala ke o te tau misinformation, disinformation because all of that people will then turn ke now rely na tore ngahi information o tuku mai AI ka tuku whakahoko kakate ka o whaiongongoho nau whatongia ai koe mea ko pehe ai poin koe ni ka pau e toi whaofia kai ke wangata pehe whaofia ngai kupu ngawe whikau aki loto pureanga pea te ngā whaofia ai ngawe ai kau take puleanga mo kau whai ngongo involve them he ngahi me alahi o ngahi ko nau tolong nau tuku to ai ngahi they let the people know they do stories o to whaki ke kakai ka oe to ki ilo pe ai kau whai ngongo when it's convenient muka ai ko lau whanga tai whe ko ni ka te ko gulele tahape no whenga tari whe ko ka toki ai hame apea toki whahoko mai malo. Malo ang pito, ko tui ko stari at tuya e ma feui, e tuya hame at tuya tana ki at kiay. Fikok pa mo e policy ko na tano a kiay, o kuloroto nga whaue he pureanga ay policy, fikok pa mo AI he tai mini. Pea ma itag tuku at tuya I he tauni, pero pagkamata no implement he tau for it's a 4-year working plan on that. Kau kei whai pe ngāwe ki ai working group I he ulalo awa I he Tonga cert. I he cert. Kau kawat pe ki ai ngahi kupu ke he kawa AGO, pamo e police, the communications sector. Ai koe hoko atu ia. Ko tui I he hoko atu sai ke whahoko ai policy ko ia. Ko wāweanga hono whahoko policy, hono whakapāsi halao. Ua ke whakapāsi lewa e ki lao koe nau tuk lawe at ke ane nai. Ai atene lava o capture lelei ai ngahi whakalakalaka koe ni o ku hake mai. Pea tolu pe kutana ke peke education. Mau inga koe hono educate ka kai ke ngahi Lau lolotonga, ngai policy lolotonga, ngahi nunu akovi mo nunu alelei koe ni ono ngawe aki koe AI. Pea kau pe mo ono ako I koe nau tolu, ki tau tolu kotoa ki he ngahi lau mo ngai policy for o koe ni o mana ke whakapāsi. In English, 3 points I think I raised. The government is currently working on an AI policy, and that's under the Tonga Cert Board, and there are several stakeholders working on that, and the plan is to roll that out have it fully functioning within the next 4 years. Still a work in progress, and Tonga Cert is a part of it, as well as the Attorney General's. Well, the Attorney General's office is not a part of the working group, but we are the legal advisors. And there's the communication sector and other relevant stakeholders on that. So that's something that's upcoming. And we look forward to in how the government can appropriately, how the government is expected to deal with AI and carry out their services in a secure way, secure and efficient way in delivering public services. The second point is just that the legislation, the amendments to the Computer Crimes Act that I mentioned previously, we'd like to see that go through, as there are some technological advancements that act, that bill covers. And so that would close the gap on potential
actions that might not amount to a crime. And thirdly, education. Just, hammering again on the education part, education of what we currently have in place, and then of once these are passed, education of that. Yeah. Malo Pito, thank you very much, both. So we've been talking for almost about 40 minutes. It's hot. We're a little dehydrated, so I think it's your time to talk. So as I've mentioned earlier, please, if you do have any questions, the microphone to my right. You're welcome to come up. All that we ask is you introduce yourself, your name, which organization you represent. Up to you. If you ask a question in English or Tongan, I will interpret instead of having to have you say both in English and Tongan. So please, if you have any questions, come up to the podium. Kauna whakatoa ko belawa ne ai minite whanoa ai whakatalanoa tuak mautolo koe ni mei moani pia koutu ko whenga mali e lelei ni ke tukuat ke mautolo o ka pau ki aha mo uwehui pia koe maika e taha o lawa holo pia mo Marianne koe kole pe wha mole mole wha hoko mai pia o hingoa mo kau taha o ke wha whafonga i mai pia koe halewa ai wehui o ke omi ke pia nolo koe aho ni malo o pito. Malo, kore ke hufanga whakatapu, kai whakahoko atu e ki whehu i pē mahala ko mo comment. Ko kuingoa ko tania lavao, pea o ko whawhonga i pē ahu au. O ko retired pensioner me New Zealand. Pea o koe rea Tonga, koe tuai kai pau. Ko rea koe kumo o mai, na tō mui, fu tō mui. Koe ku whakanoka ngā tū, koe tuai kai pau, whaalahiang ene tō nuana. Koe ni ku tau nini moen, i e whiri uri waki a ea, koe hui koe o te tau tō mui, i e whakalaka i he kā moe hāfua. Koe ku tānoa koe, ki he, a mou tānoa koe, ki he AI. Hau e ku whakau au ke mea na e tānoa ki a siaos, ki he mea koe whakakāinga. Koe AI, pea ku ai fo i mea i hai potu ngai ako, koe IA. Koe IA, pāhi au hono whakakāinga. Koe nau mea pea whai koe whakakāinga. O ai aki e nau CV. Wā tāhen me potu ngau e ako, mau ilo pe, ai whakakāinga. Ai potu ngau e ako, ka whai pe mea koe IA. Koe mea koe kou tala atu ke mou whakakaukau ki ai ke AI. Ka pau hei kai ke halau maari e maoni i he AI. O ku aluia ke ta wha ke taha, whakatata. Koe paanga, tau pe sai e paanga o mai e ha moe ha. Koe ne alu koe, o ai o he kau truck. Pea ko toi fufulo e paanga. Na tae kau e paanga. I kai. Na e tae lau maari e maoni hono mau. Koe AI, kai ke whau aki, ai lau maari e maoni. Ai taha koe kune hanga whawhanga fu misini. E alu ia ke ta whaaki e taha. Mau whakakau ki ai. Tuku e ai aku tō mui. Koe tō mui, ko ki hamea koe tō mui he otua. Ilo e whaunga e otua, whakanatula, lue maarie. Lere mai e mea koe instant. Pea koe ni, na urea, i whaone lua, he prestiki. Hau, peke toi prestiki. Mo mau tolu he ngau e AI. Mo whakakau ki ai. Amen. Mala'opito, so the spirited gentleman there is Daniela Val, a retiree from New Zealand. So he was sharing the phrase slow but sure. So he's saying that all of us are talking about Tonga seems to be missing the boat, but he believes as a Christian country, we are led by the Holy Spirit and God's timing is best. It may seem that we're way behind, but we are not. We are going at our own pace, because we need to learn about these new things before we embrace it fully, because again, it has its benefits and it has its downside, but we have to be very careful about it, because he mentions, as Siausi was sharing earlier, that it's basically plagiarism. There's IA in school, they just switched it over and called it something else, AI. But overall,
Tonga has its own pace and ways of doing things, and we need to be very mindful of that when we approach things, because we don't have to be like other developing countries. We can make our own way and adapt it to our country and our context. So, malo opito Daniela vavahe mau inga goia. Ko mai kau kia Marianne ka pau te ai ha taha kwa ne fehui. Pe ko ne toko ni mai ki he ka veinga koe ahoni ne whahokai koe e whakatala noa ki no whakailongai ai awha mamanlai ke tau taina koe mitia mo whai ngongo. Fehui, tau taitari koe. Okay, go on, Catherine. Malo apito, ko le peke uhu whanga e Tongatapu kakato na ngā we aki I he kamataanga e polkama koe ni. Ko au Catherine Murphy, whaok whatongia koe ofisa mitia ma awhawhine pa moe whamili. Koe ngā wea koe ni, koe volunteer pe a aku, pe a teki ke ngā wea ki au ai engine koe ni. Uraki pe mea koutokanga ki ai, koe whae au ai victimi, oi tokotaha na ngā ue ai ki uhiki, koe nau timi research, pea ue sia tamake ai koe ngā ue ake taha oi timi whakatotolo koe ni ai AI. O mao ia e he whai ako, pe koe lecturer, pea nau disqualify kotoa. That's a negative impact. And as a mother, I'm sure utai mo impact ke heia I he akita whae tau te fito hange ko mautol ko old school. I have no idea what's AI it's all about. Kai kehe, ka pau ko si pehe au, ko whae e fiha o kune whakamole ke paanga lahi pea o ko futokanga au pito ki he tae mamohe e tau whanau I he po uli pea mo community ko hinga koe whai ai nau whanki I ngā ue koe ni e tau whanau he ai assignment ni. Ka hange koe lau ko a selu, tene whakawawei e ia, pea lazy lewa e tau whanau, kai ke ngā ue lele nau whanki atamai, I hono whai he misi nia ai ngā ue ko ia, kai toi ke kua mau pea aku, hange koe calculator. Nai ke whai pea ngā ue ke whanau, kana e au peke ahoni o te peke o ange au ha calculator, peha moha computer ke ngā ue aki e hongo ki uhiki koe ni. Ka koe whakatala noa atua aku, ki he mateu teu, whakai tau hi whanau, ai me au tau oange ki he tau whanau, kai kio peke o against it, pau ke tau embrace. Ka hange koe lau e tahe kau pēnolo koe, o whamai o kau atu ia he polkalama tala noa koe koe asiausi, ke si ue I mautolu koe ngahi whae, e haawhawhine, ko tau tolu mahu inga pito e toanga e ako e tau whanau. Ko ngā koe, kai ke ngata pehe mauto e totongi extra hour koe kau whai ako mo o ni, kai toi kau mo e misinia koe ni I he ngata pehe kuila koe photocopy mo e me aka koe ni au toi ai mo engine pehe ni hange koe la asiausi. Ko hono ua pe o koutokanga ki ai I e tawha aki ngā ue whakapolo se ki. Hange koe lele I e tahau talamai o kusai e ngā ue ake AI tokua. It's data-driven decision. Kono lele. Ka koe ki mau si isi whekau ak maha whahinga data, e whakafoke data ia ke wheituu na e hau mei ai. Aia koe information hange ka te au, e kai ke utui tatau au, te utui tatau au me tangata eiki koe pea me hoku tua. O fie mau pe tau tolu koe kau program manager, me executive directors, o mo toanga e tau ngahi polo seki, ye taimi hono wha o mi ngai presentation, moe report, I hono whahu mai, pea overlookien, he taimi lahi kai ke tau hanga double checkien, ai au kou ki I, kai ke utui au ia o ku aonga ai AI, uinga he no talamai ko ia, it's a data-driven decision making. I do not agree with that with regard to my little knowledge around data processing, because you are to take the data and use it to where from the data source. So that needs to be checked, and I think I have to alert my other program managers, please check those reports. O koe ke hamea ta koe ia hange pe koe report I mai ia
ko li pot mai ke ki ikolo I fe ia ta ko ke aha me ape he ia ai kai paase atu ia o ave ko li pot fa pule anga na pa me Tonga ma ko ki me ape fa ia ke ai tokanga malo apito. Malapito, Kathy, who's the media officer from Afafine Family. So the later part of her explanation, she perfectly explained, but just earlier, from a parent's perspective, Kathy is basically cautioning that not totally against AI, but again, going back to the point that we need to be very mindful and cautious of it. Obviously, the younger generation probably more well-versed than most of us here, which is why some of us need to learn more about it so that we can take the precautionary necessary measures for our families and the youth so that they know what they're getting themselves into. Because at the end of the day, we need to create some sort of buffer and protection for our children and the community as well. I believe there's a question at the back. Fehui me Devita? Iyo, maloa pito talita, ko ngā ko Devita Vahaibo fa wunga ibe. Au koe ki fehui atu peke tokoni mai pea ka o penolo. Koe hangi pe koe cheki koe whakainga I he ako plagiarism ki he ngahi reference me mea koe ia. Ko hae ngā ue o ku whakahoko I he ngahi sektor tak taha pe. Ke lava whapapau te tau lava whaiwhanunga whakataha pe mo AI, he kei te lava taha ta ofi ne hau. Koe wahe at pe me au sia ko ngawe aki AI o kui koe perplexity. Ngawe ake ni ki he research o ngahu ni hanga eo o mai ngahi reference mo ngahi source o mao mea ngahi mawanga whakamatala ko ia. Pea koe taharewa e mea pe kuos whaha ngā au e tarisuru ki tawako ne mitia ke lava whingawe aki pea moha tau pehepe koe teknolosia ten lava tala mai ko pehe koe ongo ko nina e whao I he AI pe kuiaha teknolosia kuos whaha whakauka pe palani ki ai ken lava o mai koe lipo oti koe ni koe whao I he AI pauke ke toi hanga o double check o hange koe laukua si au siki ngai code of ethics kau whai ongo ke lava o iloi pena whakahoko tō taha ko ia hato ki whekumi ke verify ngai whakamatala ko ia he koe kuonga ane o koe ngata pe he legacy media kau pe mo hawhai ngataha pe ia o whewhai ongo tua pe o whahoko ni whai ongo ka kia code of ethics ia ke tali ui ki ai ka koe tau palane tuen koe haha ngā ue ko whakahoko ke lava whekumi mo ilo ke ngahi teknolosia ten lava tala mai koe ongo ko ni koe whao ia he iha AI. Malo. Malo apito e Devita teu ki tāna ki pe e taha ki a Devita ki he ilo no ngawe ake e AI e. O ku koe ngahi university lahi o ko siai pena o polo kalama ke whakahu ai report pe koe hae whekumi toko taha ako. Whahu ki he polo kalama koe ni pe talamai he polo kalama koe ni pese te fiha na ke plagiarize I ho ripoti, yeah? 90% plagiarism, 40%, and some of these plagiarisms apps you have to pay for it. And when you pay for it, it will give you better information. You got this information from where, what source. So yes, there's other apps that will tell you. There are other AIs that will tell you that you are using AI for your report. Another AI will tell you that you used AI for your sentence, for your, this image is of AI image. This voice recognition was taken from an AI. So yes, AI again will help you tell that you are using another AI for your reports. And as Kathy said, if you're using AI to produce a report, the data there won't be perfect. It comes back to you and me to research, to find data. And I'd like to specify Devita using another AI to get sources. And then from those sources, linked sources to the internet, you go do your research. I got this information from where, let me go and read a little bit more. Just don't have failure, sorry. Whawhalala, o te ke whawhalala ki he app, pake te whalala peka ki app e taha ke talatu hei koe toko taha koe ni na e whaitaki a me he AI koe o mao ane mo oni. Maha koe ia pe se asa ki aha mea tānaki? Ki toka ni atu me te vita, whamana marange ko la me koe na ka pakuna honga ngāwe a ki ai umea koe ia.
Ko ngu kautaha to don ke ai nau edita, ko nau don edita, mo nau kwa fai ngongo. Ko no fa anta ke ngau aki AI ko tutuni ai edita. Pega o mai leva, peto mai leva e fika ngau aki. Ko pa ke double check o mon ka to, ko ui ka ngai la ke he wo si ai. Mo fa ha ko fa le yo na fatongia. I'm just saying that for the newsroom to use it, in every newsroom there's an editor, sub-editor and reporters. It is the decision of the editor-in-chief or the senior editor to use AI, or if allowed to use at all. And using the code of ethics, we have again to double-check the facts. Otherwise you'll break your ethics. Yeah, thank you for doing this panel. It's been a great day. I'm Brad Coley with the U.S. Embassy here in Tonga, and as a Palangi, thank you for the English translation. Several people have talked about Tonga being behind or slow on things, and I might quibble with that, statement. But there are ways that countries can take the time and see what works well and what doesn't work well in countries outside of Tonga. So I'd be curious if there's anything you've seen in America or Japan, China, Europe, Australia that you think, oh, that's really good, that would really be helpful in Tonga, or things in America, other countries, that would be really bad in Tonga, or we'd have to really watch that or change that in Tonga. So I'd be curious with the time Tonga has, if you are behind, which we can debate that, what you think Tonga has learned or you all have seen in that time. Thanks. Malo. So in terms of the draft AI policy that I was talking about, so that was drafted by looking at other countries. So I do agree, that's exactly what was running through my mind when the statement was said, slow but sure. As a lawyer and wanting to, as a lawyer in this field, looking at other countries' experiences helps us perfect our way of handling, of dealing with this area. So that draft policy has drawn on international standards of how their governments are actually dealing with AI and how government servants should be using it, whether they should, the AI tool needs to be verified according to international standards before it's approved to be used in a ministry, because there are security issues with all AI. We have laws here in Tonga. We have the Official Secrets Act, and there are certain information that should not be in a data center in a different country. In other words, it shouldn't be uploaded to the AI. And we have the Public Service Commissioners Public Service Act, and there's certain codes of conduct there that public servants should adhere to. So in terms of just bringing it back to which country specifically, I can't tell you which specifically it was taken from, but I can see from the draft that I've reviewed that they have been drawing on other countries, more developed countries' experiences, mistakes that they've encountered, and a better way forward. So slow but sure. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. I'll just add on to what Bose was saying. I guess it's slower but sure. We just have to start at a national level before reaching out into the international level. But we might also ask for assistance in terms of the knowledge and awareness with regards to AI. But then from my corner, we really do work together with Attorney General's office to develop this. If we can start this, like slow but sure, we might be able to do something to guide us in using AI here in Tonga before reaching out to the international level. So basically, we should just start from the national level, then reaching out to how to deal with it in international level. Thank you.
Ko whehui ko ni nei omi me he whafofonga me he office ambassador Amerika. Ko hanai ha wakai ni ihi ko ne kau penolo ko hui ko e whakaukau ko pehe tuai a tongani. Au ne whawhehui lewa ko halewa ai hangahi ta whaaki o tau pehe mo tau wakai o tuai a tongani. I he tau whakahoa ke ngai whanua muli. Pe kwai nai hangahi nau nau pe ko mea ngawe o ngawe aki i he ngai whanua muli. O tau pehe ton ke pusiaki i pe ohi mai ki tongani. Ai he whakatala noa koe a tupou koe taim ko whaoai hangai tutu ni ngā aue pe kua lao e office koe atenseni ale. O koe ke pehe ke siofi pe ai ngahi ngā aue ko whao koe tongani. O pau ke wakai lewa ke ngai whanua kau ngā api koe ne Pasifiki pe amo muri foki ke hui ke mahino o hoa ta tau pe ai ngahi tutu ni ngā aue ko omi koe ke tau ngā aue aki. I he ta whaake koe ni ko hui koe mahino ko whakalakalaka ai ngā aue ai. I he ngai whanua muri pe hange koe tānake mai koe a sesi. O mau inga au pito, ko hui koe whawhatongia ia i he tawhaki koe tonga search, koe tawhaki koe ni o ku whimau pe ke siofi. Hange pe koe ngahi whakatala noa me whakatau ke me pe nolo, ke tau mau inga mali iho no ngahi ola lelei, mo no ngahi ola ko vifoki. Ka pau teo tānaki au ki ai, ko hui ku ngāli koe ke toi aha tānaki mai me pe nolo. I just want to answer your question, in addition to the panel. It would be really nice here in Tonga because I know some of the government websites overseas, we don't have to go from one office to the other to get stuff done. The AI actually helps us to get things online. But again, it's a process here, and like you said, we're taking baby steps, slow but sure. And we do need to contextualize it to Tonga's context. Ai koe tānak pe ki ai mahino fok pe wai ngahi, e tau ngahi ngāwe tau pe ngali tuai, he tau kei whakapepa pe me alahi, ka kou tui, ka iheni ha kau whafofonga, i he ta whakwe tūtaki, me he ngai pot ngā koe pule anga, o whakahoko pe e ngāwe ki ai, ngali tuai, ka kou hiok whe mau ke. Hange koe lau he mi koe ai ke, ai ke fu lelei, ka oa e koloa ke ai. Whe mau ke maa po opo mo lelei, pa tok tukuange mai lewa ke ngau ake he kakai koe whanua. Ko kone mo peke mo paspasi mai tau kau penolo koe i hoa tāni. Please give a hand to our panelists. Thank you very much for your time. Thank you all for your time. And I will hand it back to the MC. Malo pito. Actually sleeping at the back there. But yes, please give a round of applause to our panelists today. Thank you very much. I also like to acknowledge a sponsorship today, which is the Australian Aid, the Tonga Women in ICT, TWICT, and also the Media Association of Tonga, or known as MET. And last but not the least, the Pacific Media Assistance Scheme, or PACMAS. They are the sponsors who are enabling this program today. Whamalo atu ki he kau sponsor. Taim tatau pe, o ko whie whakakau atu ai ki tānaki sii ko whatoanga. I ulahi api te tala noa me ngahi lelei, me ngahi mea o ku mau mai me he AI. Ka koe mea ki whatoanga i, ko AI o nga malawa pe mo nau tolo kai haa ai ngahi information ko ni akita. Aia it works both way. Kau ke whanongo ki ai I he rotonga koe penolo. Te whakatata ki ane awhi, na e whatokanga mai kau taha ko kaungatang maki ki ai. Ke oa te mau toi whakaaunga ai polokalama pe koe internet engine koe ota. Ai koe ota ne hange a transcribe ai u interview koe mau whakahoko. He automatiki pe ai hange he ngai polokalama ia koe ia pe koe AI o kai haasi e mau ngahi interview o hoko ia ko e nau ngahi information so ko ngahi mea tonge tau toi tokanga e ki ai taim te tau lawa whakaaunga e AI ki te lelei ka mo tokanga o nau lawa o kai haasi e ngahi whamatala ia akita mo e te ngāwe ke hoko ia ko e nau ngahi whamatala ko ia pe o ko whi tānaki atu ki ai Pea koe tau ofi endi ki he konga whaosi koe tau polokalama. Te ukole heni ki he whafofonga me tau mua lelei, pe koe newspaper e siasi katolika, ko si hoi motulalo. Ai au tau kei whiewhia, o ku kei iai pe, ai kau taha, o ku iloa pe ia koe traditional media, pe koe ia koe letio, newspaper, televisione. O ku kei I tongani pe, koe taha ia ai tō taha whai whatongia I he tau mua lelei.
o kukole atu ki ai ke lava mai ki muani ke whahoka te lea whakamalo. Pea hili ia ko e tau whakamalo ia pea hili ko ia pa ko e tau lotu tuku pe ko ke lesi te kole pe ki he whaiwhekau ko ia me he kolesi ko tupou whaiwhekau samonita paongo ke whahoka ko ia e tau ke lesi ko e lapea ko e lava lele tau polkalama. Malo au pito si hoi motulalo la mai ki muan mo pas pasi mai ko tau whenga ne tau tupu ko ia e tawhaaki whakawhai o ngongo ke nau pahoka whatongia. Please allow me to be obedient to the program and MC and present the words of thanks to our dear members of panel discussion, participants and listeners and observers. I thank God the Almighty for making it possible for us to actually eventuate such a beautiful occasion to mark an annual Press Freedom Day. Though each actual day is tomorrow, we are executing it today with great success. On behalf of the President and the members of the Media Association of Tonga, I would like to express our gratitude to everyone who participated in making this day a day to remember in years to come. We are thankful to the founders of this special day on marking and acknowledging the little work we do in making news, making stories, making voices for those who are not able to, send messages for those who may not have the chance, and last but not least, help to spread the good news of the Lord as He commanded us to in Matthew 28, and His wisdom and love always helps us to spread the good news with love and kindness. Again, we would like to express our sincere gratitude also to our dear panelists for sharing with us their expertise and words of advice on how to encounter the challenges us media are facing nowadays, especially in reporting in Brave New World the impact of artificial intelligence on press freedom and the media. Thank you very much. To all the cast and friends who are with us here today, thank you all for the support and help, your understanding, your patience, that all of us local media continue to receive. May the Almighty God continue to bless us with His wisdom and courage to continue spreading the good news through our work as proud media colleagues of Tonga. Malo Opito and Ofa. Ke tau whakausi, pea koe keresi, au tau eiko si sukalaisi, o whalahia o tua ko tamai. Whiohi o lau maari e maa oni, e te mau tōru kotoa pe ia oua nā hiri, kai whai pio tae ngata. Amen. Pe koe kakato ia e programa ke koe ia ai kataha ngongo koe ia Tonga pe koe Media Association of Tonga whahokatu koe ia whataha pepe mo e Expo ICT koe ia i he horo whamanatu kuin Salote. Whatawange e na hea ulere tua e whaiwatangia koe ni he re teo whanwhitiponi mapa pe ki tau live stream te tau toi kolos anai ange ki he whataha koe ia pe mo e ki paremia a paremia reo anayanga me wharewapureanga ko St. George. Kai kau whaiwatinga koe me heni me he holo whamarat kun Salote website junior lea tupo lea le sa te tana tohi kon sa Slavaka momea.